Üçe gününe başladılar Cöbürgün Sol Kıstaçlara, onlara internet sizinle holkomut görevçilerdir. Bugün bilgi daha sirin narotların, musikasın onunla folklorun dineliger, ırıya tutkulun tuhugar diyen asa, Cöbürgün Sol'a gelen olarabut. Bu derehin daha sirin ırıya asosiyasyonun odun tuğla übülüğün tepsine üdüller. Bugün Cöбürгостолга кыттыны ылаллар Алексей Кириллович Катининскай, Саха Республикатын культурасын үтелä хүлэһите, Ыры аячылар ассоциациясын баптакы берестедäтелä, Жүһүй сахалы ыры болубун сагаячыда. Алексей Васильевич Егоров, Саха Республикатын народная артыга, Саха сирин ыры аячыларын союгун берестедäтелä. Степан Иванович Васильев, Саха Республикатын культурасын үтелä хүлэһите, Саха сирин ыры аячыларын союгун эссессив секретаря. Анастасия Титовна Амосова, Республикатагы народ айымнетін оны социально-культурной технология деятельности специалиха Саха Республикатын культуратын туйгуна. Василий Степанович Парников, Россия онна Саха Республикатын культуратын үтелä үлэһите. Мария Ильинична Корнилова, Саха сирин народтарын, музыкатын онна фольклорын тимелен директоры, Саха Республикатын культуратын туйгуна. Михаил Семенович Санников, Христофор Максимов адынан Саха ырысын сайдыгын өйүр ахымал поста директоры, Саха Республикатын культуратын туйгуна. Галина Гаврилевна Мамонтова, мелодист, Саха Республикатын культуратын туйгуна. Чаянда Кимовна Скрыбыкина, музыковед, Саха Республикатын композиторларын союгун эссессив секретаря, Саха Республикатын культуратын туйгуна. Валентина Ивановна Фочонина, Туруналы, Саха Республикатын культуратын туйгуна. Афанасий Гаврилевич Гуринов, Арчылан, Күрүлген Турунал түрін эредектері, Туруналы, Туруячы, Саха Туруячыларын союгун чилиене. Николай Алексеевич Сипцов, мелодист, Саха Республикатын үелеваридин, онна культуратын туйгуна, Онна Варвара Иннокентьевна Калининская, культуратын туйгуна. Николаев Иван Николаевич Упка, Туруналы, поэт. Онна Зумненге биехан Cöбürgостолбудуар кытте Ульяна Алексеевна Винокурова, социология, онна педагогика наукасын доктора. Манан биге Cöбürgостолбут эссессив секретарин талабыт, эссессив секретаринен бүгүн Галина Гаврилевна Мамонтова болуга. Cöбürgостол кепсетиде бүгүн Саха ресин жылгада билимни кемге тургун, кескилин тулабарыя, ол курдук бүгүн биеха тыхарыга өт вопрос турар. Бастакынан ыры аячы тузбырага, иккинен мелодистер артарын, аяр үлелерин наука системиге үйрети, үтүхүнен ыры аячылар үтү артарын үйетити, төртүхүнен Саха тегериге Пекергенсилде илик ыры күнүн тугунан. Бир бу проговортарга үлбөнүн үйте берилер, кепсетиби бүтүн кенеттен резолюция проектын ылыныга колустагын болуга. Маргытын Cöбürgостол вопростаргар санаалытын саясен көтөктөктү көтөргүдүгөн үңүрабыт. Билигин Cöбürgостолу сага бүрбүтүн көбүллер. Бастадан туран сылы беребит, ыры аячылар ассоциациясын бастакы берестедäтилигер Алексей Кириллович Калининскайга ассоциация тересидин онна историясын тугунан саттатаргар. Video gününden bu günü Zoom'nın kıttılar Cöbürgostol kıttaçılara, onunla bu manna muzika, onu folklor müziği gerçekten Cöbürgostol olarak bilgi bu ülelere
John Norwood, Wonderton melodistler, ata sollar, yer soyuz çiletlere 30 yıllara tüger bu Respublikaga rüyacılar bastaki общественной kolbalıklara, tümsüylere, asosiyasyonlara verildi. Onu Barat'ın sihirimin eşerafı nehivi barı bilağı ünür televizyakemi olduğundan etildi. Bu 6. yüzbe çiğlatıgar tiyatr, opera, balet tiyatrı asosiyasyon prezentasyonu tutuldu. Olatı bakaya konumundan 30 yıl oldu. Ceba asosiyasyon toğu tercihiydi. Oto barı bilevi toğunu sulga tebirki soyu sığındığında TRT'ler ras formanı bulunan sanalı saytlar soğulu tutuştuklara. Saka kültürasıga ulahan kansahın sağlanmadı. Saka omuk ulahan tümsüyte, tercihite, onunla ara saka yüreğer, saka itağadegar, saka idelak canları başkan sahanlar bulutularıdır. Saka lideratörü diyen bu suriyatçılar Emir Beylere asosiyasyon terimitlere bilgi o formatın ılınan bu Emir Türkçülerinden Respublika'na kamsahın sağlanıldı. Bu görekan kemne bu tuğda innekende bildiğet kemne bu sektör sulutu bu put diye bilgi bu 30 yıl olanların bilinebit. Onunla ontukudun bugün bu beliteri, kepseteri, onunla saçtığını bütün bilgi görüneri, haydak bilgi saydabıt, bu ırıbıt tula hatta bir tümsebet, norokudun haydak ırı tula tümebit diye sığla horukta. Önce 904'ün tüyesinde, bu seri bu olan turtağını. Bilgi bastıkı profesyonel kompozitör bu Mark Nikolaevich Zhirkov. O eder başarık diyen kalıkka saha müzikalne kulturada saydır soğulun tutulan diyen bu bastıkı ulahan ürüde soruga aksılıdır. Ondan ben bu üç vопроска ıyabı. Бастатан тұры. Народтан Allah'ın aktarı bulun, orada iyiden kvalifikasyonlar, teknik tünen bölümüne, kültürüne, nasyonalne kadırları, ürünleri, muzikanları, ülkücükleri yüz kadiyatlar. İkincisi, daha bay muzikanne folklorun üyeleten, onu omurak ürdük, kudurusuyla muzikanne vakanne repertuarı yüz kadiyatlar. Народный örüleri onuruğa, şereftik sığanına, onunla karıstan, kini ortak kaloritin, spesifikatın, formatın, onun iş koğunun, kıratın da uları bakka, ikini onu kıtırserken, ağımdaki mutlukani kulturatından, onu olup kötülüyle, festivaları tuğanı taktı. Üstüne, Yakutskay muzikalına folklorga bilidağına doğuştan cinsiyet kiyini sığıntırı teriyakta. Dedi, üst tuhayıga kine bu ünlü tahar, manlıgıdan büyük üdeliyakta. İşte serin kemiler bu ulakan soğuktalar, onunla bu uyahanna, vinimanyağı ılıldığıt, bu materyal kültürü sistemler taksıbıt, onunla partiye okuma emir südde bu hastanı bunu ılımın kollektifleri teriyiga. Profesyoneller bu kızlaştığına muzikalne kollektivi teriyiga. Tiyatırı teriyiga. Saha horun bu ürünlerin üretirge. Onu vakalne dilediğini teriyiga üretirge. Bu soğutala dokumandır. Anı kampanyada Mark Nikolaevich bu oğulları tuhayan bir tezi hitleri kullanır. Oğullar, sürün sarık kut yüreği üçügeydik
bili bolar. Onun tarafından öğrenir, musukanı öğretin. Kinine geriktanın. O çoğu koyut ula takıtına barı satıyor. Kulturuna can buluk. Musuka bu büyüğü calla buluk araksız padar kıha bolar. Musukanı sığınalır, taptır olun diye. Bu gün bugün zaman nadılar aktualle bu tema bolar. O bu gördüğün bir yıllıkta bu beden bol hayatta aksıdır. Onun bilgi işte sürdü müzikamız, kompozitörümüz, bastakı, yüküm olsun operanı soruyan tiyatırda tururu Moskva'ndan ulahan bilgiyle anarını ılbız. Bir profesyoneller müzikalına saydı bütün teskilin tuzkulun umurluk gibi buldu. Bilgi bugün eme Sahırada bu sayıda tuzkulu var diyen tuhayın bu tüysen olur. Ondan sonra tohulan durar bokulosut ırı güne Respublika'nı var boların durumu. Ve bu ırı Norotu somuğulur küre ırhan kendilerine kendileri bilgiler. Ve her televizörde kastın aslında. Bu Шостакович, седьмой, героическая симфонияда Ленинградка сели горками играет. Он тугунан кийне болары турар, bu телевидениега. Onu görüyoruz. Olarda kinler bu muzika, ırı, emi, serini. Игорь Догор, Атас, Sıdı, tıl, ıslık kurduk bolarken. Священная война тут, Норотук, Турубутун, бары билебек. Bu 30 yıllarda belirli bir asosiasyon formatının. Peki 30 yıl bu Respublikatılar Aras Kırnelge üleden kendibit saygılar giyibit. Oğlan varan bu bugün bir yaka ulahan andaydı kıtana kırmızır. Bu arada kirsiyle karşıda kırmızır olur. Öyle tuhunun Vladimir Putin etiyden ünlü televizörde istediği bulaktakın bu 2 gün 12'de 13'de передачалар бар бұттара, ұры күнін тұғынан 2-13 жылдағы бастықы ғыдылығын ұры күнін бұтырымыққа бол бұтынан передача бар бұта. Уманна 16 жылдағы тақсыбын ұры күні ұғымына ден передачаны көрдік. Оны беге ұжманай әйгебет. Беге бұл Sarayel ergimdebet. Bugün bu narod talanakların sanaların tümen. Respublika'da ırı güne nadatın toğulu. Ondan bu bugün bilgi o çeşitinden, o kamsahından bu tüyse olur. Devriyaga Araska'ya Sıtık okuruslar tutbutlara, bastan tutbuta aptaska bıraktı. O aptaska bırakıp bugün eve hamay bastırından nağdılar. Bu arada vakit durur okuruslar. Okumanı bu bilgi nasyonelle ege bitiler, Respublika bitiler. Onunla ülelere, ministerist ve sürü ülelere hukuklar. İlk tübütlerinde hedi bitiler. Alexander Dururovich, Daniela Bilevic'te, Anton Grigori Butoka, Dom Народного творчества эми onu ылсан, как индивидуальный character oldu. Onunla bilin evi, onun dertamakın ki, çoğu bilin kim dertaları onu bir rezolüsyon geldiği bu kadar değil mi? Bu
O yüzden bu üründen o bir ayakçıları bu bataketinden üledir, onu tuhanar, tuttar, teriteler, bu simide köbürü itinden kampanyalar, elbette tuhanar döndür. Onu o konferansı bundan kapsadiğini yapıp anlatılan bilgi ırığa bu meyveleri durur tabi. Baştan duran tohumun üstündağı kata sığırtı şeyler ırığı ığın terbiyetti. Yurkumun ığın terbiyetti. Ona ırığı ığığa gel serge durur bu. Bu saha üretiler bilgi sügürüye. Onun yurkumundan diyen bastaki sübekkigen Allah saha üretiler isterin kampanyaların ırığların komurluğunda. Ondan gelin bu ırığa kayıhar devre namına emniye skriyer pameti kuruldu. Sakam seri barasın diyen ırığa köpeğe duruldu. O kemiyatın duruldu elbaq noyam tuğa taas meyye böyle turbuda anası diye barılan olağa ananan deviye gölgül turbuda köpeğe sebeki büyük giden iskiver dokuma iskiver onkolan bu on sınıf oldu. Ayı ola iti büyüğü bastıkı talanla bu ırı yatçı ırı keliyeger, keliye üretiden doydudular, anlaska, lohananla pametnik, iskiver tutulan gitti. Ondan bu keliyehanala muzey, do muzey ağabeyler oturdular. Onu ehliyetleri söylenen. Ondan saygı verildiğinden ürüye ayakçılar, ürüyetler bu diskelere, ağırge diskelere, kiliklere uzun sulu taksı durarlar. Aras kabanla konkurslar ıdıllar durarlar. Aras maçlarda bu bilgin adaya konuklarda bilgi talanına asasasını sürün törün tespit gibi bir tane tümfeyiş antorosak adılar andı tutağı konkurs bildirildiğinde. Aras kaçıku sasta oğul koğancım. Bundan itinlik kurduk bu muzey müzik parkları evi 30 sına bu belediyeleri durar. Ericimizde ondan da böyle ister sağlara tohum pürsülağa basan temizliydi. Onu bir sırdatıya Maria İlişne bu muzey direktörü sana alınıldığı direktör Urut Ayzı Tuturoğlu Rişidnikova bu teriyen ülkeden kalbi muzeyi kalbi olarak bu ülkeleri ondan bu yolculuklar hava bu mandene tümser bu sapkabıdan teriyen ülkeler bebek köşküler bütün yükleyler bütün belediyeler ahar ırıları prezentasyonu bu kıymet santrikli bu oturar. Tetinden daha şu kapsidi sağlanan böyle yemin onda kapsidi gatan kıttıhan ihtiyacı. Bilgin Tosbek'le Saha Respublikası Narodnaya Arttıgılar, Saha Sirin Irgı Ayakçıların Sayımı Perestediyetiler, Aleksey Vasilyevich Egorov'da. Everde buluktuğun Rıgut'ta Doktor bilgiler aktardı. Rıgı'nın mutlu tabut güncü barcamut. O senardan bu ülküktürlerinden kapsedi yakada tuğkan adı takta buluktahan Efe öydedi hati
Tahu tiang ni pun, kalau kita hanggan berarti bila kita berbut, berarti kita ketemu lagi. Orang jadi yang ini ada hadir, yang awal praktisnya benar kita lihat ada begun dua orang blok tarik dia, macamnya. Bagaimana nonton bu asosiasi, asosiasi secara ikut dengan siapa ayamlah terpilihlah kepiting, bagi siapa bola sanatan, adalah untuk ukuran itu maksud bila kita betul mahu mengroboh. Oleh nonton grup mereka bu asosiasi bar dua dia bukulu bar orang nonton tu kasih sekolah yang di sana grup mereka mana nonton dia kerjaan dia Kanada ikut dengan siapa bagi soyuz bola bila di hamsil orang soyuz sekolah dia bila di sana kan etelin orang nonton soyuzka kiri dia gaya dia boşalttar soyuzka kiri o jalan baru birini itu untuk gönderga ileri hamsin gönder konusuna adalah. Onlardan asosiasi bildiği bu şüphe otorsal bola belirten asosiasi soyuzka hatta bu tutun ahtan ile historiyetin ki ahanda onun nokta omurileri gönderga ini grup ahtana Suriye tercihta. Sebab ondan bilgi dokter, bugün usulü sürüm sıralarken ürünün rezolüsyon olan ilk kararıyla belirten idin dökümünün analar instansiyaları idi. Onda bu ham sahanın aslında baran turadığına baran tavara ilk kararlarındaki kıyamatlamakta turar, onun uzak polis bu bakar. Onun için de böyle iyi. Ona eşit bu ilk hamsarı dualı köyü bir diye ağanalar. Ürün ambastanlıktan bu var bu noktaki durusu tuskun asosiasi hayatçıda Alexey Kumanda sıralar ületen onu dengan общественность kriskalar doktor tüm şeylere bu cevapları turunluktan parve kebileri. Kita dengan kebetulan anak orang berikan büyük gösterip bir yerden doktor olay. Ürünü bildiği nuşney kavanla tuğ birileri onhuldu doktor diyen. Mayıklıklar ondan bilgin hakikaten lokal ensiklopediye tasarı durar. Ondan bilgi Gosdarstven'de navaradalar ulhamatar soğuklar üreyatçılar ondaki yeterler diğer условияларын üründen onu ulus bilgi soyuz adıktan bu dökümünü düğünleri kumutladın tuğ anlıklara tercihte bu onu tuğ Jondorgo anam bilen onda ilbutu disbeyim vardı. Onların uluska telefon yollar, uluska belirli hamsil yollar, onların ensiklopediye gidiği ve beraber gören ister ulusku talayacıların gıtta, kultur projektin gıtta, tercihler gıtta tüyleri yakınlarda var ki mevcut algıska ki belki alan üyeliği mevcutlar kiler olan tümünler soğuk olanı bu gıttı. Onu tolak bunu onun tekaniska bize yakınlarda değil. Bununla işte Granada tuşlarında bugün neden hareket bilinen doğru bir общественные direktleri ve bütçelerine tercihte o kadar tut. Uluska üyelik hamsil bir doktorlar yaşlılar tut. Yani общественные tüm şiddetinden üyelik hamsil kıyıklar. Onun Ede Alexey eten harbunu kurduk. Irga skiyetlara, Irgan'da öyle büyük belirler. Birin gran duyduğundan baralara osto, söylediği kayıskala temelidir, übülerin. Onun Arasiya'dan granlargar, Esbrük'ten granlargar, Kiret'e osto orasında kayıska, onun belirli üreten durumu olarak az bitti ulus deyden Irga'a göre harekete sürdürüyor bu ulus
iyiden bu atak soruları ayıp gönderip ırılarından ulu bilirler. Nanlar kolura tüylek tüylürtatan diyen maylar sayına tatta itu kurdukça ırılarga skvera morutu böyle ağlarının yerge şekil kakasında da var. Sonra okuna var dediği şöyle bir video olan Grand Maker'dan üleliye feydiyen. Irılarga Onunla bu alampa bilimiyet'in tutları kıyılguluğa ebe ikisten bunların bir havasını sipariş torpiko ültük sırılan komisya aran bu reaksiyonda bastaki alampa bilimiyet'in laureatı olan turar. Bıyıl bollağına bilgi şöbeleğen paramı Vladimir Tigirskiy alampa bilemiyetiler. Tüherdibil, Yinaton Amadas Iyatçı Bobakkan, oğlu Iyava Uyatçı, Nauşne Havanlah Elbah üyeleri, jurnalistki üyeleri, Aras bilgileri, o senin Südden Nauşne Havanlah epoka muzika gelemeye ulakabilerin amoruyonlarına kandidatska üyelerine uğraştılar. Onunca kili Uğrabat bu klasikal estrada da kayıt kategor üyelerin bakın sığırılan bu bir yemeğe alıp ve her diğerinde kendine aynen durabilir. Onun eline arasında diğer bağlaq bu. Şu anıtıran tuğuk diye bilgileri Omoru, pedaçıları Omoru üyedeki tölüm bir edilmeyi toktapapı Ol kurduk bu kendine ustaları rotta süperçeriye ayakçılar, muhakideler oğullar. Bunların yübüleyi bilindiğinde iki yıbıha antuka hanallarından durallar. Ondan da Sapuşnik ve Sapokter kurduk Stepan Vasilyev tutunan kihili sihili Kinelok oğulları. Onu bu yıl 50 yılını fikirlerini sağlayan bugünlerden büten Stepan Vasilyev ayarmületin tutunan Kina Moğolluqta, ondan o bir itine bir kolu killerin gömleğe Stepan Vasilyev ayarmıyla oletin üyetiler doğular diye. Bununla bunların olbut hamsahımız halkı varan diyenlerde olbutluk yetimara diyeler uluslardan Oğuzluğut Reaksiyonlarga, ayak kolektiflerga toplamlık iri ösübarıya birlikte turumudan montör iri aracıya verilen turar, koroktora aksarikler. Ona oturup bundan buha Musal'dan tahta, büyü, gornay, bu reaksiyonlar tümsülere verilip bilgilerini sürükler köftü verirler uymanlara havlıkta bege itinde hayır salaklık bileyen bir iti şöyle baydalı o kilen onun общественной и охранно-культурной mutlaka dönler bu kırkıyanlar Sviatoslav Grigoryev Sviatoslav Pavlovich Reydan arkadaş 3 yediğine orada. Onun da iti tuğ Haniska halkanan varan yerler bağlaktı. Onun tuğ diyen Dinatın tuğ olma dedikken hemir itibarda üyeye kalır. Ona sorulma diyeklerden üyelerge dedikken Kaham bağırak gelen könüllere köylüklerden oluşuna da var. Ondan eğer getirir, bu var öptüler. Şimdi ben getirir öptüler, onlara bir Instagram'da toplult страница, вот анал страница соğulamaya gelen страница var melodistleri, reaksiyonları şöp taharan bilinlere duralım. Ona giren gösterge görür, sığınılır. Ondan bilgen YouTube kanalga kandı bağır biri, ona konser üyelediler yer. O kurduk bu periklerçiler, bu üyelik kanalda bari bir geliyor bu konser, bu andura kanalda bu periklerçiler, YouTube kanalga giren Ülker şöyle
bu Jönserke bilgisayarı tuğan yaptara. Bunun tarağına duran ahtarların Allah'ın tuğundan etimete bunların büyük büyüklerine heveslen etmek Jönler butun arasına aralıkta tükeren büyüklerin rehenesini söylüyor sonunda büyükleri hepit. Onların doğrudan var. Hem bir akıllı yıkıklar gerektiren bilin Narodnoy komissiya ilgilenen bakımları yıkıklar turallar. O kurduk заслуженный артист, народный артист званиялары, артистен самолта званиялары конкретно концертный организацияларға үлелі ирететін артистерге береді тұнырия. Оны тұғы бейге қанына дағыны үлеләбет, қанды да тәжіктіға оны прекреплерді оқ тұймады қошықтылар, жүгістерге олар үлі якшыларға бейге арас поощрение тун правительства Илдарханга тюхеребит, сылтан сыл он думает температура, благодаря бюкобителя качая байки, заслуженные методы. Тут торгует, и он Жөнсерке юридик правила ханета. Он там юридик ден bu Türkiye kadar gruplar znakı umarım bilgi bilene jöyken tu olafat utenlimin onun yöne ıgılarken znakta kendine serke körde devamlı bu ülke bostan düşme jöyken sütkötügeler sürü bu da aktar biter diyen Jönserke tıklı şükrüye kent tuttu körürler olusnağılak diyen. Onun otun idinde bilgi sıltan sıl yöne ıgılarlar beliydi tutlarını alğanı yakıp onun etinattan hem bir ilgi reaksiyonu dolguya keteheller bu canlar normal biliniyden bu olahi. Anıtların bu vaktiler übüleydiler, diğer übüleydiler kızın her bakta olurlar o da barı bu işler gönler sırka oncalı übületeli aftar übüleydik o günama bağlarına o komta uğrar Horvat'ta kurduk. Oradan diğer kubarının Fihisipan Rasimiyet'in onun adı Jaya ve Allah'a gülün. Sebep tuğunun arabatı yani. Daha Soyuzka ılgıgen. Soyuzka bilgi yüz oldukta taksa Siriyan oldu burada, Sivanaş. Onu bu anlatan üyeliğinin siyasetinin bazı haftaları ılgıdı. Onunla böyle tuhafut balırını kadar bir kalbağına var. O kurduk Soyuzka gerekli amadas tüheri bakırın uyutundan diye olmadı. Ilgılara Jomehega tüheri ayıları, ilgılara toyuk kaydıydı. Bu kılağıda kirlettik onu da hemen publikava, publiçine bilindiği belirli kolektifte, обществова, ayar o soltalar, gayar güçte dönür buluktakta diye. Bugün şu bayda bu yüzden onu kendine uğraşakta, üyelikleri Emir Bey'de oğlurun, Muhammed'in samların kırtehirde üşüktük üyeliği üyeleri. Onun için bugün üyelikleri turundan arabeler taşan üyelikleri. Şu anda kılgatın gibi olur, onun için bilgin halkı eğitim gücünden hepsi yapıyor. Tabii postol diktatçıların bilgin bölgeden bahalısta ekran tepki görülgüzde grabın, bilgin bir yere zoom emge, Ульяна Алексеевна Винокурова, социологическая, у нас психологическая наука доктора, Арктикадағы культура, оны искусство институтын профессора, Кратыс Туладела. Дарабыларың, зіктівыллах, ұры аячылар, оны көғіләтчілер, тариятчілер, бүгінгі юбилейдәқ датаннан
30 сылынан бу кабарыгытын истендик агардалякпын багарабын. Маны тахынан өссө биһиги ырыака концепциятын айбыпыт ровно 10 сылын толла. Ол белекко белиген суах аттыра йөтетилдәһил жары Ксенофон Уткин, Юрий Платонов балларада, онны белиген үлелигил жар бу биһиги истингте барыстар бут, онна коллегалар бу баллар. Бүгүн менә ягыл кылгастыга якын барабын. Ульяна Алексеевна, пожалуйста, микрофон бутун колбугутта и себя. Колбо бутум ди. Колбонан турара. Колбонан турар. Бүгүн менә якын барабын кылгастык коллаборация деп өйдү биле. Ehiller sarp üçügey kollaborasiya denildi bile. Olabetler kolbahıktar. Bir gövlelahın kolbahıktara. Bu bugün bu müzika ona folklor müzeyin kötara kolbahıkta tereltte bolan turar. Bu kühe evi bolar. Olihin bihige söbü kollaborasiya kanyız katıdan kolabora bihige bu artistik institutun kötara Küskülelehе Канада денег работ, биһи билеги микашата сырыттын биһиги проректор быт, наукага, онна искусствоведение кафедратын советница Вера Семеновна Никифорова кетехен олорор, биһиги ВКР, магистратура, аспирантура темаларынан саха мелодистарын, онна музыкальная культуратын туһунан, анал научный чинчилери арьерга, онна гитерге белеммет. Büyük aspirantura butun ötürdüğü Vladimir Indikirskay saha estradатын cinçiyen biter ona Sanyakova Stepanov tuhunan Davletova Gerasimov tuhunan meçincileri üten tümükten netrallar. İti gördük kollaborasiya kayıskatından bihigen müzika прикладного искусства den kayıskaga bakalavr derbilemler biteger ehege me bayağı kayıskagıtından küsü köme ona bayağı tuhalak temalarından zakaz teoriyete get. Anlatıran ballana bu bugün rezolüsiya proyekti kördükpünaytinne biri ebernadalak bolu dihanıbın. O da veter keller sılga Bihi Respublika süs sahın doludugar. Saha melodistara. Bu kollaborasiyaga kiler perilteler tuh. Etilahtari tugu oңорорго турунallar edi. Onun rezolüsiyona bu baratın bunların baratın ayağın turamın onluk ebi etini killeri yakanadı diyeyim. O beter iki ebi eti. Bastığından bu süsüllah Übüle dağla hameri peçalarga johonnaqtık kıttığı ikkinen bollağına behige agiki bütün kıtarı köktaqtık bir gölelahen kanan dağına kaskillah bolu eteden. Onna behige bu doq konsepsiyatın ırıbıt konsepsiyata ol kamlarga çocca bacca taqsıbataga традиционный нам болбакка классическое искусствоны оңор хатабыттыра олгунан буран бегетерет культура бут онна оно ырыбыт оно аячылар оно таргатачылар толоротчылар тиңнак төрөт сахалы өттүн туту хасатылар онна биг он тубдара болар скотен биг өссө күскеттак битине билген саха ырыта диен колониальный арас өрүттак сабыдылары утарсар бир сүрүн күс болар. Ol dehenkinin eti ırıkının anırtan ulakhandıktardan allar. Olgunan baran behige iskıyak bututtan onna bu kalari torar süsüllak bayani bilenler salayınar tahımmıtıgar taksar oloran. Behige kayan dağını bu ırıkının torar sarbıt össök ühren yahtustaq. Bu ırığını narotu samagalur, narotu kaskillir, onna ise bilingi kurtuk ustuk. Ihıldan alarar, bugün alarar kammetigar. Ulakhan gayar kere kühe bolar. Onun bu kabara götügar küstah ayar jokurgut saydan heriger onna iti kollaborasiya nemalarından bu kabarı siyettihan kualan komülesühen ülelani hergetiger bu ka yasınabıttan bağırar bintendemin. Maktal. Azırda Zoom'dan konuşmak isteyen
Hayal zamanı gibi bugün de edep kollarından bu var prosesimiz üzerinden bizim deneyden hayal zamanı ilgili gerçekten erenlerin onunla başka Sırayla tutulur, ilgimi bir tarafa görüyorum. Okurduk diye başladık. Okuruz ürün ayaksız tutturava. Bana kimlikte edep tuğla, olanın hakkı tutup, bizim hepsiyle inanırız. Nişanlıdan sonra yakınında bu diğer olması ötüydü. Так, втором, авторский брат туна. Его провели, авторский еще пойди дюжесты. Он не дюжесты. Он его просто борит и тупое. Что как говорит, что тупое. Я букирен. Он говорит, что будет это перекомля. Авторский браттен bu автор бедин brava. Onu bilgi soyuz kulağına yine авторский bravın kümüllü dökümünü ortoput. Manna ayımlıların kabarasıgı var filialda ıtan onu registrasya anıqta. Öz bölüm o registrasya askut ayımlı kanıgara kemeri ütüpten dolu yaskı maydından Ilan publiczna kandydatur bud, evet kandydat spektaküllerge, konsertlerge tutulduğu kollarına biri sutmumu varsa bıraktık. Onda bilgi soyuz, onda bu aktar ılıtı onların bilgilerden ekspektine komisya bölümünden güç külleri olur düşüyor. Ona bolana tuh авторской брак, tuh emek общественный трижды, Россия var. Ondan gündü bu tohta beyazın evlilerinin registrasyalar gelin onun tohtarlık evlilerinin kanlı registrasyalar bu lokal doğallıklarında evet Rusya masrafta lokan bir belirtilerle tutunaklarına ehgi ondan sonra beyazın giderler bırakın egin barkın o kavarası mümkün durursa Nanda olar begin Ana bilen onun dertler agensba uvo. Kayda oldu. Geçen günler yönü kıtılatlara. Ben aslında tahiri öyle bilgin dediğim kutluk derecede onda gidilen bakat bilen program dertlerine kılatılan kavgalar. Dolayısıyla bu çalışmalarda öyle bile o. Gidilen devlette ona gidilen bir gaybat cihadi. Ama çağrış bölümünün kuyruğunda bir şey söylüyor, ana acıya bak. Ol acıl nüme aftada da onu bu söylemişler de takanlar. Ministerstve üyelerine bilgiler aftada. Korona siyahlar oldu. Bu keyin bir aftada bravo ministerstve üye Kavarışı'ya registrasyalar nalegen bir beklenen yırtan bilgiler registranan yırtaran sayılan yırtaran ministersiyonun vatana ahanda var bakı ona doktor vakabaratular proses bolu dedi hani Orada konsepsiyon var mı belki? Artık sebab yanında var bulunanlar bu kadar bir yakın Basako olan kırtastı. Nikola Prokopyev'in bir kız, hatta köy batılı kız. Ona kırtı uğratan var. Yani söyleyerek tecrübe vardı. Ondan yine onluk apırskaydı, uzun sorumluluğu direne uğratan bir sana varsı geliyor. Onun kudursun seviyete edildi yapıları yakar. Evet. Bana Ministerstva kulturu hayatlarına tuğlayanlar yaptı. Okumuştu bana. Tak. Anadolu'dan yönümüne buraktan kontoka konsepsiyonu kontoka tuğu oğru kadar bu pros
Марасовое министерство культуры, министерство образования и нанято. О zaman o dönemde president'e vakti. O bağları olur dedi, hepti. O böyle diyor, o yürekten mi yapıyor? Yürekten mi yapıyor? Sukul ministerse vazgeçmedi de var. O dönemde ben bu olur dedi. Sıkıntı cennetli vannedenin bir naftaka üsülüden bana böyle çeske İbn Хабарстан'ın kısımları benim gördüğüm prezentasyonları. Onun kısımları hepsi bir nokta, 16 ссылка, onun bir boyutta bir ссылка, уже толстый ластут. Причем он время Хабарстана, бага диссертацияны да алып көбүскө көрөтөт да. Билген да ол дегенде Охолади, факалитардарга, какие-то станы, вот когда питание не видели, это просто коллайданы. Значит, изучение творчества еврейских молодистов, постановка проблем дела. Вот до Хабарстана оказано товарными. Понятно, что эта проблема практически не изученная. Например, диссертация, научные работы крупные, чтобы, значит, получили, например, звание кандидата искусствоведения ИНБОФ в Лимбере. Но вот я до этого просмотрела, например, значит, диссертации о композиторах. Например, Марк Николаевич Жирков по Италии. И первая диссертация об этой опере появилась только в 1989 году, через 42 года. Вторая диссертация о якутских операх вышла только в 1918 году, то есть это сколько, через 70 лет после постановки, да? Вот вашему союзу 30 лет. А на самом деле, то это вот это саголова гораздо длиннее, крупнее истории, например, чем даже творчество якутских композиторов, например, да? Поэтому вот я думаю, что уже на букву я сам говорила, значит, что назрело время действительно уже заняться серьезным научным изучением творчества якутских мелодистов. Об этом, кстати, мне говорили мои старшие коллеги, которых, ну, к сожалению, сейчас нет рядом с нами. Останкин Галина Григорьевна, Алексеева, Ола Хадарита, Вечаянда Хадарикана Бусаха мелодистарын, Ола Верите Ханада, например, Эндеян Хадарату Неми Горсё, во всяком случае, Олах не отказывает, иногда Хадарно Барт видит. Конечно, вот, ну, так случилось, что я занимаюсь композиторами, гармонией, музыки якутских композиторов. Он такой, да. И потом Надежда Николаевна Николаева, которая в 1989 году написала диссертацию об опере Жиркова, имеет эрите. И почему-то она вот говорила, даже вот не мелодисты, а вот Сахарок, вот, значит, роковая. Вот они, что они достигли, что, например, якутские рокеры, якутская рок-музыка, она достигает иногда таких высот, которых, может, даже, так сказать, еще не достигли даже, например, да, потому что, ну, понятно, там драматизм, трагизм, вот, и слова плохо удачи. И вот она вот почему-то говорила именно вот обратить внимание на якутскую рок-музыку. Ну, вот разные были вот подходы. Ну, они сами занимались конкретно, вот, Надежда Николаевна композиторами, Галина Григорьевна у нее долганы были. Ну, вот он до Григоряна и то, конечно, не были. Так, ну, давайте дальше смотрим. Ну, вот я ради интереса, значит, все-таки решила, как бы, да, как человек науки местами, понять, так сказать, посмотреть, что же такое мелодист, да, значит, определиться с понятием. Тут вот два понятия, да, значит, ну, это, во-первых, ну, говорят же, да, композитор-мелодист, то есть, например, Моцарт. Моцарт явно мелодист, он, да, это на греческий монах, то есть, как бы, композитор, который владеет умением писать красивые мелодии. Это понятно, да? Ну и второе, это уже ближе к нам, Луководор это, да, народный певец или музыкант-инструменталист, значит, сочиняющий песенные инструментальные мелодии. Вот она интересно, видите, да, это вот как бы вот данные из интернета пишут, что, видите, большую роль мелодисты играют в республиках Средней Азии и Казахстане. Сахалин-Ох. То есть, получается, вот именно авторы мелодий, да, вот они большое распространение получают именно в странах Азии. И мы тоже туда как бы присоединяемся.
И вот почему я эту вот как бы ссылку оставила, Средняя Азия, Казахстан. Получается, что есть на самом деле очень большой уже материал. Материал, который по всей земле практически, да, где вот мелодисты, те, которые пишут песни, они есть не только в нашей республике, и действительно вот нужно этим уже серьезно, научно заниматься. Вот, да? И вот вы, наверное, согласитесь, тут написано, да, что при создании напевов обычно используют традиционные мелодические обороты народной музыки. Конечно, эти не вот, значит, обрабатываются композиторами, это понятно. И вот, например, иногда мелодисты выступают в качестве соавторов, композиторов при создании оперно-музыкальных драм. И Тоха, например, Марк Николаевич Жирков, в первую очередь вот темы вот в этой опере. Марк Николаевич, значит, записал Мацорова, Узбекова, дал темы. Клавир написал Генрих Ильич Лединский, а партитуру симфоническую написал московский композитор Владимир Соколов, ну, фамилия даже которого не упоминается. Вот. Но факт, что темы, мелодии оперы дал Марк Николаевич Жирков, в этом плане он, конечно, является. Так, потом посмотрела понятие песенник. Вот, кстати, интересно, автор песенник Тимур Хасуда выходит только песенник. Значит, тут вот как бы три понятия, да, останка двух авторов Ловачу и кинонавтор, в основном поэт-песенник Тенахсар. Автор песенник Тентор Ахсуда, вот, ну или просто сборник песен. То есть, ну вот, как бы с этими понятиями тоже нужно, конечно, разбираться. Вот тут вот, значит, я посмотрела, вот, спасибо, вот вчера, значит, отправили мне кое-какую как бы информацию, да, что вот был создан, постоянная ассоциация была, потом в 2011 Союз авторов. В 2011 сигнал, потом вот это я из интернета тоже нашла статью 2016 года. Я вот не помню автора, вот там, короче, вот так вот было написано, и там, кстати, написано, что вы заслуженный артист, сейчас международный. 2000-х, а там 2011 было написано. Потом вот я вот как-то это, с датами у меня тоже как-то не сошлось. Ну вот так вот написано в всяком случае. Поэтому нужно, вот видите, вот нужно уже это все проверять и делать информацию более валидной, как бы, ну, чтобы труд уже как бы было понятно, да? Так. Ну и вот, соответственно, уже перейдем к постановке проблемы, да? Значит, любая научная работа, она состоит вот, ну, из определенных как бы разделов, да? Актуальность исследования уже там, да? Понятно, что уже назрело, например, даже вот Союзу уже 30 лет, актуально, понятно. Так, дальше. Степень изученности проблематики исследования. Вот когда меня вот сегодня тоже пригласили, значит, как бы выступить, я оказывалась, говорю, ну, у меня нету материалов там, потому что я только с композиторами. Но на самом деле я просмотрела, материалы есть. Сейчас вот я литературу вам покажу. И есть интересные исследования. Вот. То есть, но как бы отдельно именно как бы работы по якутским мелодистам, собственно, да, такой вот как бы обсуждающий, научный такой, еще пока нет, конечно. Но, значит, степень изученности все равно определенная есть. Да. Объект исследования, например, якутская музыка, да, предмет изучения творчества якутских мелодистов, цель исследования. Тут уже в зависимости. Вот тут вот я что хотела сказать, да, значит, и так. Вот относительно вообще, так сказать, научного исследования. Исследование кто делает? Кибом палате, да? Поэтому первым чем делом нужен человек, который бы этим делом занимался. У нас катастрофически не хватает теоретиков, музыковедов в нашей республике. Я вот посчитала, как-то одно время считала, у нас кандидатов человек 7, наверное. 2 доктора, это Шейкин и Ларионова. Из этих 7 кандидатов у нас в строю где-то, ну, сейчас человек 3-4, наверное. Потому что некоторые уехали, там где-то, да. Вот, поэтому нас мало вообще, да, так сказать, это. Вот, поэтому нужны люди. Вот сейчас вот, например, вот он неплохо был. У вас Якутский музыкальный колледж в Ленинграде, ну что там, уже 30 лет, кстати. И у нас там не хватает студентов-теоретиков. Оттуда начинается, понимаете, да, вот отправляйте своих людей, свои ассоциации. Явно есть люди с музыкальным образованием, да, значит, явно есть люди, которые там закончили, например, даже музыкальное отделение педагогического колледжа, музыкальную школу просто, да. Отправляйте училища, пусть они заканчивают теоретическое отделение, пусть даже там, так сказать, экспромтом и всяко разное, да? Готовьте своего исследователя.
Я думаю, что это можно сделать. И, ну, думаю, наверное, даже люди с высшим образованием уже есть. Вот я, например, сейчас с удовольствием услышала, что Владимир Индигирский, например, пишет работу, да, это очень интересно. Вот, наверное, там многое войдет как раз, вот, да, по эстрадной песне или это. А так вот явно есть люди с высшим образованием, да, литература есть на Альпах. Вот даже если вспомнить, наверное, все знаете Ларису Васильеву, да, у нее вот как раз в 2016 году писали, что у нее 427 сборников якутских песен. Это 5 лет назад было. То блин, уже весь Салтовичков говорит. Да, вот Лариса Васильева, например, да, взять вот эти сборники, да, уже весь это уже огромный материал. Для исследователя нужны ноты. Ноты есть. Теперь нужно просто исследовать. Поэтому отправляйте, будем учить. Так. Значит, цель, задача, это все, конечно, исследователь ставит. Методологическое основание мы поддаем. Научная новизна, конечно, будет плохо новизна. Вот, кстати, вот диссертацию можно написать только по творчеству якутских композиторов, а докторскую уже можно действительно, значит, понятие мелодист вообще, так сказать, в музыкальном мире, да, потому что, как мы видим, не только Ахаларга, везде, по всему миру это есть. Ну вот я насколько знаю, вот, я вот как-то не сталкивалась, может быть, как-то я и сама не смотрела. Действительно, надо посмотреть на работы вот казахов, да, тех же вот узбеков, там, может быть, у них там что-то есть, они своих, наверное, может быть, исследовали, хотя вот, ну, в этом тоже надо копаться. Но я думаю, что даже докторскую вот на тему, значит, мелодист, творчество мелодиста, все, есть, да? Ага, вот. Так что, значит, здесь вот, значит, новизна по-любому будет. Практическая значимость понятна, апробация, структура. То есть это вот как бы, вот этот вот файл я оставила здесь, в компьютере, если кому надо, возьмите, да? Посмотрите. Да. Вот пошла методологическая база. Ну вот я тут вот собрала как бы самые такие известные работы о якутской песне, да? Понятно, что это, конечно, Эдуард Ефимович Алексеев, которого совсем недавно не стало. Да? Надо отметить, что его сборник, который вышел из СПБГУ, вошел вот сейчас, вот, стал одним из лучших сборников России, всероссийский конкурс был, и его последняя книга вот, стала лауреатом всероссийского конкурса. Конечно, значит, Эдуард Ефимович, Бартын-Курдады, видите, да, какой будет 67-й, именно это все это есть уже на самом деле. Алексеев, и все вот Алексеев, Антон Алексеева, да, диссертация, вот она, Жирков, да, то есть вот, все равно есть тут, все равно, вот, например, Ахалабуя был автором обязательно Насоров, пара обязательно Избеков, пара обязательно есть какие-то исполнители, мелодисты, все равно везде это есть на самом деле. Вот видите, куча оказывается. Там все равно, если Вересов, все равно там где-нибудь мелодист есть, он с ними постоянно работал, да? Где есть Захар Степанов, всегда есть мелодист. То есть вот всегда вот есть это. Вот, там, вот есть вот какая-то литература, новатор, короче. Это все это вы знаете, наверное, Кривошапка, да? Вот Ларионова Анна Семеновна, наш доктор, тоже, так сказать. Вот как раз Гагеренеры. Юксептан Хахларга, вот у якутских мелодистов Гагерен Булади, да? Вот, и вот здесь вот разбирается Гагеренеры, то есть вот это все это есть. Так, вот Никифора Вера Семеновна, которую сегодня ночью говорили, да, Оломхо, и это. Вот все, так сказать, как бы книги, так, посмотрела, есть, короче. Он в конце Шейкель, да, музыкальная культура, Микулин, хоровая культура. А тогда все равно, у Сахарова все равно уже да? Он просто это нужно собрать и конкретно свести, вот, может быть, к творчеству современных якутских мелодистов, в общем, это как бы область есть, вообще, так сказать, есть чем заняться. Вот. Так, что у меня тут там дальше? Вот. Ну и вот какие-то общие вещи, я, наверное, это, может быть, раньше говорила, да, что вот у Сахары это самое главное, даже, может быть, там вот не звуковая, как бы, да, вот высота, значит, не высота звука, а тембр. И вот в тембр, значит, в якутской мелодике используются звуки, которые не имеют определенной высоты. Это называется соноры. Вот, например, клактор. Вечная же проблема их записать, да? Значит, кто-то их слышит как увеличенную кварту, кто-то слышит как большая терция, некоторые вообще там чуть ли не в октаву или сексту, да? Вот. И сонорность тоже это большая проблема вот якутской мелодики, и это тоже могло бы, так сказать, стать одним из как бы, средств и как бы, предметов изучения якутской песни. Сейчас вот я тогда тут пролистну, а на Эльбах я сейчас закончу, а тут вот Эльбах там звукотембровый, и это
Сейчас вот я покажу книжку, которую тут вот Захар Константинович Люцюстеков заглянул, Ксенофонтов. Кстати, Эгиль, 22 год, значит, столетие республики, конечно, 130 лет Марку Жиркову. 130 лет было, юбилей 10 апреля. Потом 90 лет Берестову, 90 лет Гаврилу Гавриловичу Колесову, 75 лет Владимиру Васильевичу Ксенофонтову, 6 июня было. Он 3 ноября, 65 лет Кириллу Афанасьевичу Герасимову. Они юбилей того года. Полина Николаевна, вот, кстати, вы говорили о премии Алампа, вот мы выдвинули в этом году Полину Николаевну. Егор Ильич, конечно, Кирилл Афанасьевич. Вот он из последних новостей, кому интересно, он 2 балета написал, один уже поставлен. «Сказочная долина, детская Купола». Он на балет «Благословенные узоры». Это к юбилею Сергея Афанасьевича Зверева. Купола все никак не поставит. Оперный театр он имел в Сугачах. Вот у него 2 балета новых. Так. Кстати, Ксенофонтов написал новую, 7-ю оперу «Сон шамана» по Колоковскому. Олох буквально вот этим летом написал. Да. И Ксенофонтов же написал новую симфонию, 2-ю. У нас в якутской музыке вообще всего 9 симфоний, наконец. Было 8, и вот 2-ю свою, по счету 9-ю якутскую симфонию написал Ксенофонтов. Был рынок, и они обсуждали, чтобы исполнили его это. Короче, так. Вот, значит, наш председатель молодой Николай Алексеевич Михеев, Ахларта Баскады Гампарентер, который закончил аспирантуру Московской консерватории. У нас еще ни один Гампарентер аспирантуру не заканчивал. Вот он первый. Он закончил прямо Александр Чуковский, зав. Кафедрой композиции Московской консерватории. Он у него ударял битэ-битэ. И вот мы ждем, может быть, откроют кафедру композиции в Шеймуре. Вот он сейчас наш молодой председатель. Так, ну это вот, ладно, это вот очень долго. Вот это вот интересная статья мне, вот последняя, да, вот, которая мне попалась на глаза. Анна Семеновна Ларионова, он Александра Дмитриевна Халтанова, запомните, пожалуйста, Сахагыра, она сама Тухмяна Хамлас, по-моему, она то ли Табаги, то ли Тюмюлю. Значит, она Тюмюлюская. Да, значит, девичья имя Татаринова, Лин Халтанова. Она написала диссертацию по якутскому Асухаю. И вот она, значит, одно время работала вместе с Анной Семеновной, институт ИГИ, гуманитарных исследований, и вот они написали очень интересную статью «Якутская письменная традиция медийно-гранголазского вкуса». Здесь вот интересное есть нововведение. Вот, например, видите, тоже опять пошла литература, вот по якутской песне, да, интересующийся можете отсюда взять, методологическая база «Бувар». Вот тут вот Кондратьева песня, да, якутская народная песня, известная книга, тоже тут Эмир Дурдар, Григорян. Вот они делают, видите, это расшифровка песни Аюнского, Платона Алексеевича Аюнского. Вот песни якутских мелодистов очень часто ко мне обращаются, просят, значит, записать их песни. У меня просто физически как бы это проблема, да. А так вот, например, записи просят записать нотами. И, в принципе, вот, кстати, вот я хотела сказать, вот если это интересно, вот Союзу авторов-песенников, да, у меня есть готовая лекция, которую я с собой принесла. Она называется, значит, проблема анализа мелодии. Я могу ее рассказать тоже в сумме. Например, там, вы мне дадите какое-то время, да, без разницы, зиму уже дать, да, и это. Я расскажу, как анализировать мелодию, да. Может быть, люди заинтересуются, поймут, что нужна нотная грамота, музыкальная грамота, да. Виды мелодии расскажу, правда, есть у меня готовая презентация, рынка все и прочее. Вот, например, вот ноты, да, вот как записывать мелодии, ноты могу рассказать, да, вот отдельно тогда уже, потому что это другой вопрос. Значит, записать свою мелодию, это другой вопрос. Так, дальше. Вот это литература, тут куча литературы. И вот это вот я хотела показать. Вот видите, да, значит, это Сахары Тегер, значит, Хонсуэр это Барбилят, Эмельденер это, Сахары Тегер, понятно, Джереди, Деверен. И вот смотрите, да, предложено также дополнить этномузыкалические термины. Саможанры они предложили. Вот Чудурета, песенка царя, Тою Гурета, воспевание возлюбленной.
Сюттер Кызырыда песня девушки, выходящей замуж. Крызырыда песня проклятия. Вот. Интересно. То есть как бы вот это все вещи надо прописывать. Вот видите, это люди, которые уже действительно занимаются проблемами русской песни. Вот Киманна Семеновна Ларионова, значит, молодая коллега наша Александра Дмитриевна Халтанова. Вот к ним тоже можно обращаться, вот вы говорите, да, создать какой-то научно-методический совет, то он обязательно можем обязательно как-то пригласить, и чтобы они с вами работали. Все? Спасибо. Махта. Bilgin kim ise bu eğitimden öğrencileri научный чинчи передав dengan cium bahai kesehatan bola. Ono tamin cium hanane ya bahara kesehatan kesehatan doktor monggo. Ono perihara hidup cium hanara bola. Ini kami hanane dah ini tiga bola ono kira İstanbul'da o diyor, başka yerine hadi bari yine bir kere daha ne böyle ortalarında onda daha tahmin etti. Ve onun boyunca bilgi bu işleri o ileri boyunca da var da biraz kamyak tuyas buna diyor ha bu. Kenarda hanada kendine onun kadar kenarda bilgi boyunca bilgi ileri kirelik bir Anha kalın dünyada o hanarın bilete en hakalın şimdi kırın şimdi bir yakınlar hanarına yerken onun boğalarına ana bu iki soğuk tüm yettiren kadar olar da ölüye kanlık tüm katireleri kireler bir yaktak olur onun yani olar tohtamda ölü ümidi çatırıyorlar yani yüksek untuk hanarda da bu tırda da bu takındır doğru kıs Onun boğalarına bilgi de hakalın çiçeğe ite bizim kutu tüm sana tüm var bu vakta eskide tüm demin doktora bir kate onda çok olur alampa hopurana ite sakal ya ada ironda tüm ya saattan geldiği doktora dedi tüm o ite tüm hanada video Allah Onun bolla kendisi upaya eder kendine tüm hanada tüm tırları. Tüm tırları bolla onu da bir kim diyen tuğu eder. Alam pakiye diğer biri tuğ kendisi talpa diye. Talpa diye iki gün var diye tutacak diye talar tuğ havlasta diye. Kimi talan ulaştılar. Ve bundan bolla hata bolla bir kömürün talar diye bir kovan hediye donlara anatan mahada untuk kata mulai dibiayai fosil dari untuk kata ini ada orang tawa kayak hal tawa itu untuk orang mulai dibiayai ruahan juga betul dia baru waktu kayak ada tahun dia ini orang dari bukan itu muncul waktu itu ada dari itu orang bukan waktu Kalau ini bu tuakka ali ühis tuakka tüm iyi tüm iyi de bokulan olar tuakka tüm hanada bokulan da iyi de bokulan. Hep tak ne tuas kudu bolan kalas. Öyle bolan öyle de bu tuaktan tümten tuakka. Bir o çoğalan alampa Ürgada ini tüm hanala, tüm yiyecek bu ini kalemiler bir rojete kelim mas pagi ini uhan muska olurlar tahta. Onun bir yada bu hatta dua ürün verdiği lider hanada tırlar onun ini merojete untuk kata muska tahunlar kaitan kata tuh. Kalau mereka itu mereka dari dia tahu ini dia orang hidup bahkan tuh ayam juga dikisah. Dia kalau tahunnya akan berbilang dia berbilang orang orang itu mana orang itu dia jadi itu
Begitu asosiasi dari ide kebawa saudara kehidupan kebawa. Menurut foto juga jauh untuk politik ini kami itu orang orang juga mesti beri istilah ini tim sana tim terle mana tim ini kaya jadi jauh boleh terus Cuma nanti itu kan hanati, kim Anastasia ini kalau yang warna memberbicara dia mustan orang kaya menunggu juga kayak sepeda. Kalau orang ini itu akan terjadinya kayak dia tidak ingat hal itu orang orang tidak. Memang orang kita tim terus tidak betul. Jadi ada orang orang kita kayak kata ya orang Jadi yang tuh tahu itu dia berapa ocho yang terus itu turun. Jadi ini tuh tahu itu tuh berarti ini mereka tuh tak kuat itu banget. Ona boleh sudah mengkersen lah. Jadi ocho lagi boleh makan orang tahan ini tuh ini tuh hal-hal waktu. Ona boleh dilihat berarti betul boleh dikasih dengan anaknya untuk hingga skepsi berita, mana ia dia mereka mana mana ia cincin ini jadi serius kembali ke jangan terkini dengan Ocean sekali dia maksudnya milornya lah terdengar banget mana diske ini dan apa lah dia malah sekali lah kalau sekali ada dia itu bilang loh hampir itu berapa dengan orang itu apa terkait waktu itu orang orang itu apa orang kim isu itu kan berapa hasil dah kebun berapa itu orang ya si dodies redies fa чистой золотистой вода. Ini adalah nanti beda kita awalnya adalah pada kita kayak sekarang itu kamar juga kita adalah air batak bola ya apa ini dia dulu bola karena itu lagi reaksinya kalau bu daerah kayak sekarang kalau kayak sekarang dengan ahal-ahal tuh masyurnya dominan tuh nah minornya dominan apa gitu karena kalau kita tahu sudah dulu batak bola orang dihibirin tuh kita lagi tuh lagi itu dengan hokian tuh itu namusnya zaman namusnya kena kita harus dengan tuh musiknya tienur tuh kita kileran ya last high school kita kileran itu dia pas beda ada dengan hokian tuh nah kita macamnya bahar macamnya bugün bu terehine gelen kıtlarlıktan bir terehinin üyeleri ona bu terehin Alexey Kirilovich Kalinskaya, Alexey Vasilyevich Alexeyev, Igorov genel inisiyativalarından bir muzeyde terildiğinde Kırgızlık eminim bu muzeybetin ilan sağlanan teribit ki hem ağabın kas vыступление maya attığında hem bir oğuk etmeye yazınız музейбет от целого тюгер республиканский музейдан государственный республиканский музей статусын алан бүгүн күнгө 30 жылдык юбилейный сылдык болор аны этен хартылар илен саган тербит кибинен саха республикатын народный артистката РСФСР культурага өтөлөк өлекеде кандидат исторических наук, музыковед, эписовед Аиза Петровна Решетникова болар. Бары билетиктер вастыр киебет. Аиза Петровна билен дистанционно олар үлелер болар. Атак бу терәһин болардан кенемдәгәндә неме истен үтүдә долбытуда, оны бу келен бу көрсүгә маны жондар келендер дип бер үтүдә. Музейга баны музейбит бастыгы тәрилдән үлелергер кирәк улусатын онус нөмердә җитегәр үләтен халабында русскоазиатский комитетигер ол онда томун
Салаха Алексей Кирилловичтен, Ализа Петровна, бу музыка, фольклор музей булар бит быгыннан мелодистларга, рыячыларга аналар зал бар булуктактен икен бу бир санага келендер мелодистларга аналар залы булды. Ondan da o evde müzeyler anal zala vardı. Ondan bilgin müzeyler harfta var vasıtadan çıkıp bolu müzeyler iki zaldan durur bir постоянный экспозиция музыкальная этнография коренных народов Якутии аналар bir olgan zaldık. Ondan iki zaldık bulanı bu именно передвижной алада anayak премияга турар беременный выставкаларга аналар зал булар. Ondan кийген olur. Он курдук музей помещения не позволяет того, что был отдельный зал бар боларга. Он иникитет куланды бигеги өсөбүлген оперативное управление втгар Кулаковского он аксыз мемендах жире бигеги музейдер оперативное управление бар Иркутская городская мужская прокиназия жиде ол жер билген кулабра документацияда оңгулдан олны үп качы көрүлүптө онда ол жер реставрациялдан киданы онно музей кийден олордогуна онно мелодистерге анан зал бар болу деп бигеги кулабра эленнери бит. Арабаларын өткенеге қағарын бұйыл музей ұқсайынан бұл мелодистерге анан рейаншыларға анан үлетін олдығын төсілтан қағылан материалыра қомия үрдәқ ұлғын үле ұдылығыда онына бір ұлғын күштөме болар кейбі Алексей Кирилловичтен сүт даватын әдебін мақтанабын. Оны олағына музей бұд еміне үйетеке күтігер үлелер үлетеден екі тігінші ағысылдан қағылан музейіне виде экспонаты ден оңырынан жарықтанын қағыланды оларда кинелер, анимационный, научно-популярный, документальный, музыкальный кинелер. Оларды оларны бұл ірі-аячыларға анан әмген қолыбыра ірі-аячылар хүрбе ассоциация, хүрбе бесілігер анан олыннаме үдәушүй Букалинскайлер кадар үдәушүй кейінен олынан пасыбыда. Онна бұл сыл қағыландығыр. Саха Летін Саркатын Честячи Анатолий Николаевич Семенов кен бұл Тамара Семеновалың әмеманық әмек кейінен олынан пасыбыда. Onu tahmin bu ayı olun ardın üreticiyle müziğine bir güçleme olan üretir. O kurduk mana müziğe kine выставката, kine hanımlık geçer, kine hanımlık kine olduğundan asılda. Onu tahmin bulana ardın üreticiyle gösterdi. Beyden de tutuklar ulahan ağına skverga QR kodları omurdan o skverga kelbiçon oluran hınyanan isten kini ırıdın, kini olğun tuğunan isten görün baralargar ana QR kodların oğuldan onu turallar. Onu bıyıl bu Alexey Kirilovич'ten harbiden kurduk. Ali olgar analar dom muzey aranlargar bir muzey büdütün самый üç açık tütünen onu süreyin kırını tüyör bir yılını biten. Adı Marfena Kentem'le oğlunu Jonga kepsirgen barıtın yürü kötümüyen bütün bilesler. Bir yanı kirgeye verdik, tadı değil gepitine ne var? Canları getirildi. Onu da anlamlarla müziği bir saha serin davulların müzikatının da folklorun müziğe boğarın bölümünün bana Respublikalar olarak iriyaçılar olarak olarak Ağaya Hasanlar narodlar bu imine iriyaçılarga emiye hübdağ kinerkeler tenge ülünler o kurduk Akulina Petrovna Grayzı Hultene Çağlayıqı Hult'tan ürübdağ deyikte talanına oluqtular tütten master dağını Ostoriyada ayar həcəyət dağını o iriyaçı dağını o kintonen ve manik diske tasırda multikardan kine storyalarin multikarına ortaya okutsa onu bularına bu biri bu manikleneden ahıratın vardı o kurduk bu Павлов Тёцлах Басывыт песни на стихи автор малочисленных народов Севера Денго Александр Порфирьевич Самсонов Парабеляват «Привет с Победы». Кені бұланы бұл келгенде бұланы музей бағалысты бейіне өйен. Бұл келгенде бұланы тираштан ханатан тағатыры ханаты ден. Ол оны мөлі хәнжабы қаз бейгі ұрыдығыр оны мен күйар көді ақ болу, кенде ұрылар оны мен келен бейдіктірі. Оны бұланы бұл орат көлігер бір әме
То аллея 500 кені барбилягет, скамьялар bu именно аттах ырыгыттар бытыгар, ырыячылар бытыгар анамыт именной скамьяларга быйыл кенері bu терячылар катары строительный округу Татьяна Лакентьевна Березина катары бил музей бүттәңгә ыкса үлелеген, оны bu ырыячылар аймақтарын били жонлорун катары үлелеген бит, әле көр коттыры мортон, кенер ырылара, кенер олықтырын тұхнын көрдірір сырттатар материалдар QR кодтар кекилен жон сәтке сынылыгар тастылар деген эффектің барын. Иде хәдара отчет көрдік болы, онда емер отчет тұқадады да бих музей бүтін ері. Бұл тұқадады ырайатшы олып кетені бих музей бүтағадан ағатшылар бұхат бақтар дәпім бағырабын. Оны бағалысты білген бих музей бүт. Бұл музыка оны фольклор музейі бар. Ырайатшылар кітары тәңі үлелен бағарар, үлелер дәді үлелера ден әріндері бүт. Оны қасылақсының бұл юбилейдақ сыларығар биги мелодистарка әлі мұнда бұл залымдығар выставка тәрие бет, тәриячы бет дағыны оны юбилейне кендерін ұтарчы бет. Ол көптір бұйыл бұл асыңе еді бияға ұрыға кем қытылайықтар кендер болар тұрайды. Герман уникларда хатылайықтарға ұның Герман юбилейін да ол оны метерәйін болар тұрар. Оны инегінің бағалысты бұйыл музейбін 30 сыллақ юбилейінің подари музей экспонаты бірдәші акция болар тұрар. Оны музейде бірдәші ұлған бәліқтері ұлылар, бір ұлған бәліғадан болар. Николай Савельевич Берестов сылай сүйістен тақса традиционный музыкальный инструмент Моспут коллекциядан бияқа музыкальный колледж имени Марка Николаевича Жиркова Белях Унна. Ол оны темен олып бұл хами бір олыққа үйірілі солынып болар. Оны балағына әйгені ұрайатшылары әне ұнырабы музейбік үйірілейді сылырыналары болбаққа енектен дағын материалдардың тұттарын ақытын үйетедегі әйгі тәңе бейнегі дөрмелерін дефілді мағарабыд. Мана бітер. Başkası ana kaldı tema. Ola söhbet ağırı, iyide, tüyna, sanayet. Ol cinlere, belki bu Kılıçtepe Mahsumat Fondü'nün ürünleri var. Bu cinler vardı olmuştu olan kovar. Bu hadis de buldun, ahır da buldun. İdi sana, idi tüyn. O Kohan var, kohanın dağlar, kohanla ürünler, deviş en mağara geldi, müdürler. Bu değerli Kılıçtepe Mahsumat Başkanı'na da harbi tanışmada güçke barak kurmaktakken bölümüne güçsüp ürünler. Birinci şey vardı, Kılıçtepe dönen ürünler, şehirde kimamına bir gelen ürünler ana bıraktığı gönülleri gelen Kılıçtepe Mahsumat ürünlerin düşebatı üreten gelmedi. Edimli ürünler adın bu müzikanın rakçıları gittiğinde bu anda hinen barat var. Gelen Türkler bariyağa diyen onun bu düğün iyi sana diyen o süt var. Olanlar da gördükçe birçok olan bu değerleri var. Tahsilat konudan döküldük. Onun bu değerlendireni bir vakti gibi. Bu sakal edeceğim. Ondan Faroğa bahdiler bulunan baran adetleri sakallı devletlerine aldı. Sakal ede, bana sakallı devletler. Ona edinlik kayıtsarı diyen kullanı evet, sayıdı bihe dövülbüt, bırakılayınca hinen öyle bir bunu şuna edilgütte ürüttüğü kaya tahanga takkarın bilimi kırtıyorlar. Üyeti ikiz bu ürütülür, bu proska üyetitiyle, üyetiti küçük güçke var. Konkurslarından da var, ürütülerinden de var, sürgülerinden de var. O zaman bana samayı güçte ürütü bu üyetiyle, ürütü bunu üyetiti bulukta. Beyni kıtta Tehirga kampajita, ana virakta kampajita, ana virakta bu şunu üyetiyle, o şunun sakalete üyelik buluğa. Концессия автоха эксе там удаление кайдер кадия. Тин вопрос так вот.
Оттан хорвой искусство де любви искусство акисе жанра. Оны деги бе сахайгар хорвой искусствоны кылдас кемеге сайылар бе дина таланма болду. Арқасына қолдарына бұл сақалыйраны, әсіне музыкады болды, сақалыйраны, қарас қолас кәлбә қолас қараран, Allah'ın gelmediğinden muhalle. Onun iki yüze koruma искусство әне bu konseптсия келген. Bunu bu konseптсия olsundan naha kiyem, naha doğuşunay, hatta kiyimtiğine, devlet kiyimtiğine oluyor kolaydı. Onu naha kenetlerke sürüldü vakti diyemeyim. O dedi manetini bu da skola, uluhan oldular. Muhtemelen ürün ayıp ediyor. Ürünün gerektiği gibi. O skola uluhan oldular. Ona göre müzika, bir şey yapıyor, kiyle kuttuk. O kadar hatta olmakta bunlar, mecburunda kalbidesteleyim olanlar. O kadar Allah'a kilit olabilmekte. Yani pratik kulübü gerekiyor. Kıyası olarak artık hattı bir kez soğuktum. Onun için de uluhan bile bir takılar. Onu yedim, yani burası. Ariyette, lisesi kültürü yetkede. Varlar, bir kayıp yapıyor. Geri Bana da bu yeni konsepsiye konulan iki sonra değil Wuhan dönerek ülkeleri tamamlarsın diye doktor. Yine o ülkede Wuhan bu hafta bir yolu o bu yıl konuştukça kestik kabul alttan çoğranı bir ayı olarak Samsun'a takan bir oturup bir toksuz klas gibi Mondaki külüne tepkis klas. Oturup bir takanla bir yıl Korean olarak iyi bir ürünü haydinin eskili böyle bu olduğunu kötüyle hayata daha da varıyor. Daha bir yaklaşık. Yine Süreyye'nin sanatın filminiz diye Tanasi Gabriel'in Arçılan. Gürülden sorunal sürümleri deftere, sorunalı soru yerleşe, Zahar Respublika'nın soru yerleşçilerin soru yoğunciliğine. Toplumunda durumuna göre veteryaniyetiyle telefondan araya dılı ettakına satana ulus küvey tuhalak kettesi olarak o bıgıtının rüyağa emiye kupur tutardık ki bıgıtından teriyerçilerge ulağanlık maqtanalın. Bu yıl teriyeride 15 yılın belirli körülgen soruna teriyeride süt sorun belirli kıyım kahve ülehiplerin araçlarına atlatıdan olumlu bilgilerge kıtkasta ehibirgiden bu sarı ürünün asasiyata ürün yapıcıların sorumluğa teriyeride 30 soruna yakınca isteğini evet edeyim. Çok güzel tuğunan diye bu manati varlık köşediğine tükürdüğü kayıs kata oluşu diye onunla kahantarını kurtun bütün bir berkatı bir temlerine tenikler diyen vara burada o toğunu da böyle düğenettekka tuğuk diye bu ürünün toğun soltada diyen kulağın olunu bilgi bu kadar üytüğü onunla geçer ürehitlere olunu sırtadıyla üyömüne ümmiyet kıtır İçine bu aptar tümünü veramadığın kulağına İtemiyoruz ki ustuk İdinden duran ırgıdın soğuğa hırtayım Bu arada sıkı İlgöz müziklerin yollarına yakışık olmakta
Dinle, ülgetulun suriyatçı, o boyunun paya suriyatçı'nı kıtırasta uzustu. Onun itibariyle bu çok uzlaştığı tütte, kulturun işletlerine tütten, ulan ile barıştaktın süttür. Sanayetler, bulunduğu toplayacaklar, olur insana var. Bu aptazırağın registrasyonu temizliğine bir sakalı silikatörler kıla toz olayı dinlemekte onunla oturmaktır. Otun salayında sürümlerde çabuk tüfekeminen kıvılan sübürde olur insanların dinlemek. Onun varlıklar silihini onunla ayrımına öbürüne var olur. Öbürüne İngilizce Nikolaevich Nikolaevich kanı istedim. Saya selesai seluruh penemu lagi, coba bahwa usaha ini sah sesuatu juga. Ini sekali kita ini cara proses. Orang itu ini dan konstruksi juga berarti tapi boleh banget. Kau boleh lagi. Kebu ini kan siapa kalau berarti Naik malam, ini nasionalnya kalau ikan nasionalnya itu orang ini udah kemudian apa? Ini kemudian jadi di negara udah kita istirahat kita negara itu sah udah sudah itu ya nak kalau terus kita untuk sehingga terus o etenler kutten bilgiler bunu kita tohus ürünü bizim bazılar ürün o bina usulleri o ürünler o tohumları gerekli onu tohumlar yapacaklar kalau ini halalan istilah apa sekolah ini negara ini bisa halalan orang ini tohumlar seçim olacaklar tohum sayısalarını Ondan negara ülkelerinin insanın tarafı hilge konulardan o gerekli üye hangi kadar yaptı. O kurduk tohuz hınla tohuz hangi kadar yaptı. Kalı üye megala. O o kalabalık da ilgili konulardan konulardan iki meyveleri konu iki negara geldi. Negara üretim konuları ilgili ülkelerine bastan haka üretim ülkelerine oldu. Amara. Olah çıkar. Onunla hakalı ülkeler meyvelerden bari. Hakalı üretim hami bir yematından. Dost yakayı. Tuğa bunlara. Hakalı isti. Bu ülkeler. Negara pandita. Ondan gerekli bari hata meyvelerden. Jadi, itu nggak boleh kalau bin etik pembahasan, kalau itu kan saya etik diri, kalau udah hari lagi. Lalu, kalau itu sakit, begitu kita berlah di Malaysia. Kalau itu yang ada lagi, sama kata. Ülkede genelde diğer bir sebep tohumlar ve tertibit bir olan bu konferansı varatın bir bahar tohum soğuk ve bu problemini haharat. İşte küçük tılgıs köyle bu sahalı maydanı rığa kileri bu üyedeki aras körünlere Diskam kadar diye bolla, itu bir soğuru tutan kadar tatiyane birisine kolunu tutan arayıza sahara baktırır, turur bitara, kalan bitara. İkisi hince bunu sıma, adırız günü. Ondan geldi birinin ona aktas kamayı kabul. Öyle bir içince
İdi kamsahan. Onun bulana bilin saha idi doğum müzeyi gelme. Anı öyle balağına gel idi bilin aparasyon olursa bakıyorum ana göreşte olur. Sanata kıtırata tane idi biliyorum. Kalvata onun barışın o kooperatifini ihtiyacı kadar. Anı kini olma beyetin bu praktiske öğretilen toygunan bu kolumda onun köşküleri propagandalarını bölü emerin ürünlerin terhatını onun kullandılar. Razali çıkışına bu yurba neşaniye ulusal kültürel neşaniye bilim alıyorlar. O da bir bilim görüşleri. Onu kullandığı bir şeyde bölüge müze var, ırı müzeye Motorlar sipse onu deneyen bu üye olur, emniyeti bölü ener kaysa ırı ayakçıların, ırıkların onu sırdatar böyle bir tümel oğlar onu bu müzika, folklor müziği etkileri manlık dostçı boyutu hak edildi. Bu manlıkta bağları bitten, onları kırkta seversi kire. Mühendisler kurdu. Onun ekspedisyon olarak baran üniversiteler gören, İslam komuyan gelen bana bana bu sekreteriyatlarınca gören dönüyor oradan buldum. Ama o kadar kuru gidiyorlar bu müzik parkuru müziğlerine emeği çok buldum. Kendimi süre kemen kiremadım. Yani kader itu dia müziği getirir zam var bulunca ettiler. Öyle tuhaydı. Yani o kadar süre kendi etti dost diye. O dost konukta bu aras ırı hayıskatılar, ırı ılana taksar tuğur. Emiyonu beni beğenmeden. Dediğimi kulübeten duran bilgin ırı bu günü öpkiriyen. O toputun çöpçulan ve rezolüsyona tekilebilir, onu büyükten gibi yani. Bana o bir yere tehdit-u, bir yere o propagandist, o entüzyast, o aptal projeleri onun cerkına taktı bu orta. Bari cerkına taktı. İyi mesleğe bu kolektifler döndür. Tehditler döndür. Saraycı da bu, aptal da bu. Terörün o söyleyişi de bu. O öğretmen kendi birisine olabilir diye kamsahan kurdu vardı. Ama ise basit bir öğretmenler. O var olma. O var kasaklı. Bunların aklına hafifler. Bu küçük bu öğrenci o buydu. O zaman kendi bu sakınları değil. Ras bu tüm gazeteler göster. Sayının hatta ras forumlarda ama bilgi uluslararası bir dostları oldu. Onun bu vakti bağlısı. Bu ama öyle günler bilgi kırıtık ekleyenin meslekler ülkeler nerede? Onun gelenler ıtızlıklarında. Bu uluslararası kolumlarında. İlerler ağız doğusunda bu ülkenin meslekleri tanır. Onların çoğunluğu ki yer, Allah'a nade biçim, onun götürü bir elenir. Ruhandır. Dere, bir вопрос каким, то Валентина Ивановна, пожалуйста. Bütün günden onu bu olsun adalar sektör kapsediği tarzda mülteriye çirkin hatta onu bu sürüm sanatlarına dönüştürerek olarak ondan de küçük tanrı bu ürünlerin bilgi poezyalı, bilgi müzikalı dinle iyi duyumlu küre bulaydı. Onun dolayı bu ürünün yine biyetin bu işlerin takdirinde güvenilen dinle bu ürünü biyetin önü, sürahın duhatın önü aharan tühet ettir
Teriteritten tospa turuk eğge özgeder konumuna. Onun bunlarına bu ürü küyüğün bilgi edebit dümer samalı rastı ki onu da o üdürü. Ondan sorumlu hep doğru diye enelgen dırılar bir rastlıkta kolaydı yine. Onun bana bu ürü küyüğün bilgi iyi göre izene kultura politikalar Küyüske tohadırpıdınada, bolar boğan bumandık, ustuk, hükümlerge ürü küyüğün. Sana yakın bu zonga çugas bir instrümanı boğan balayı küyüske dırılı zayıda. Onun bundan bu ürünü çinçiyi tuğunan Yurttaşı yemeği kimsediği dağısında havalı ürüydü. Otun ürünler bu kadarı müzikane otobulurgu ürünler müzikane gramlarını bilmediler. Bilingi de ama ürünler bu kadar bilenler bir ederkası o. Onu da o müzikler tu minorlar tu subterminandı bir bilmedi. Şimdi bu haftadan ayrılıkta ol ürün olandan tanıdılar. Ona orumda diyoratan üyetiliğinde halde hulemiyetten Novotemli'nin cedin sahana Silvana Anatoly Nikolaevich Katalık oran diye halde üleni pıtın tümü göremeye saklandı Silvana'la üle taharan duran değil Silvana'la elbette yere danslar, birbirden renkler danslar öyle kihelere, haftı kihelere, übülü kihelere öyle saatler diye kurdu deneyimler öyle rastlayızlıkları bıkılda duranlar bu bilgilen ürün, karamboy ürün, onu bu ansambılına ürün, netüsüz patlam kayıskada değerli. Bu var ya entüziyastlar olur mu? Ondaki fonda terinden üyetiliğe mi öyle yüzge var? Anladığımızdan tüspe öyle var. Etiske mutlaka bu deneyin dikilin üstte alındıkları bu olur diyanlıkın ürün aslında olarak onu olmadım. Onlara durar bulur diye. Ondan bu 100 yıllık boğan derecede aslında biz 100 yıllık gösterdiği bu müziği, onlar melodistler, bu bu aras fondalar, ürünlerden bu entüziyastlar, tümsen ekspedisyon ülkerapı uluslarından ülkerapı bu dediğimde onu durursan kolaboratiflerle ilgileri kaybede homuyu kurduk, materyalları homuyu ortalarda toplardı, onu bilgin doğrusu geldiğin. Onları bu ürün yapıcıların her şey doğrudan dururlar diye az bu tüyesiz ürün değil. Onlarla bu ürün tapıt fondalar, temiz fonda nasyonel kültürel kampanya tamları bunlar aileciği fondadır. Onunla İngilizce'nin bu asosyasyon damlı, melodistler damlı bu hoyusların ürün yapıcıların hoyusların ürettiği protokolların, dokümanların aktiften dokumanları görüyor kadınlar demeye üyetiği bir görünme. Onlar katıklarını İskopiyalar anlamlarına İngilizce'nin bu fonlarlarını pencerelerden doğrularını doğru kurtuğunu verip İskopiyaların çinçeşleri üretektir olmaydı. Öyle ettiğini öyle yakın sebepte bu. Ondan bu güvenlikte küllerini, o da bugün bu sürün beğendik kadınlar böyle problemler var, kültürünü yapıyorlar. Onun ilgili kültüre namlı güvenlik ministersinin öneren bu mantık turusu, bu ita kayıtlar baharının söylediğini halkı deneyen kimseki taksın sepsular yani. Anadolu bu haftasına bıraktılar bir yere, bugün bizim bağlayıcılar ustuk, Khabarovskaya Hagensta'da Grigori Petrov ülkeler kalbide, onunla bugün ederken yana doğru kullandı. Etini kadar bahar kanalı bugün Allah'ın büyük kalbi teknik yönetimde, sıfırizasyon yönde, onun kullandığı aktarskayları parta kupra kireklerinde, onu bu ehegirade miraktan tuka kireklerinde bulu, idivardan kuatlarından barar üye diyen geldi. Onunla otomun durursa kayandan nada. Anlatan bu müziği deneyen hamacıya körüklerden böyle var duran. İdemne kalbura bilgeyin dikiden bu bunlarsınız biz 100 yılından ona indiki
Хабдылыгынан атан государственный союз сылгардылын напыдына көйіп болады. Эти научный ченчер ким бар болар. Эти энитен холбра бу ырылын музыканы холбан ченчер ким бар болар холбра. Научный. Онна эти холбра бу музей да холбан кем кайбете болу. Ана биретинен бирете научный бите. Это технологиялар була. Оны чакыртактырны бакты кинеме болды. Ona urut grantin üzgünlükleri düğüdü. Bu asosiyasyonlardan yaşlı hüfter bulduğun asistin kanunlarla devam sürüp göden prezident granlarından anlattılar. Onu sonra bir de sonraya bu sakaz bıldığından bu ölü жанрдарынан көрінеді. Патриотическая рыға, өте гражданская лирика, өте лирическая рыға, оғылғанына рыға ден едіндік қайсыланды бос сақан самырауын бұд, онында қолыбыра өліна ені бейі көңілік бүтінсіп министерствоға. Отжан бейі қайтары бұл бүгінгі күнге, бүгінгі нәйлене бізгер аналлақ ұрғалар айылдыларғар ұлақан öyle boldu государственный. Onun da ki öğren günün kapsiyetinden bu rahattan ondan sıvırdan idi artilleriye barmadı temsilcileri kapsiyetiyi koydu. Ondan öyle günün böyle kaden bu entuziastlar. Ondan da kültür ministersinden devamlı öğrendiler. Olgunlar kümbet büyütüldüler. Ondan daha böyle harflar ederler. Daha bak günler kültür böyle toka. Ondan da haberleri paranitler vardı. Antar kirin ederler. Böyle iyi bir bak oldu. Ağalık bir bak oldu. Rusya'ya. Ondan sonra bu Moskova'nın da Putin gibi öğretti bir üst bölümünde koruma ürünüydü. Ondan bu kümbüdün olak üyetiler bir nada iyiliğe kolonileri siliplikle biz nastabıdın ürünü tepdirken onunla kalıbırın patriotik iyilikler olgun oltalarından onun ihine karşılığın bu hüdünden обществоны идеге разарай тохнима и денима онан була биги иди күнү көрөрсөмүн олар эри иди саас болан хакалак болар була ойдердин жонбут улто диван калалдырын билер жоксугенин олин иди өсө күнүн бар токетен сеп бул жанында өйдө туман кепсетер болгонда жигине ха кие дисек онан да алды көчөгөдү булана Абдыраборун басталган коллегалар, мен соседи топнан алмасым деймин. Республикадагы бұрын комитетиге специалиген берейин. Бутунти ыры дегенге колобрак, ыры скажайданын кылганар ден, хайгутыры скажайданын кылганар дегенге колобрак этияптын багырын бейін сынағын. Біреген болан бұл социальный культуран сетінен хайбақ ыры просто кылганан таққарден. Аудиянын үйталға қайылдар, аудиянын өреттерқа ырғаны атыңны көме істедір жон. Кені атыңны істеді. Олар ойын етіне скажайдынан таққа. Олар Прокопи кемде ырыға. Николай Прокопи қас бастырды. Итеуі бәр ырғаны құрыларны қолыра ұлған бағарып, өдімен ғылқын бағарында, ол тоқы кенеқан ода тұғуқ. Ити біреге одаға түйәлбәт бет мелодистер одаға біріғадан түйәлбәт болақтай. Үгіз мелодистер. Oyun boğazına izinle kolora ürün stajyerden takılacak. Bu kolora adını kılınan kullanılacak olayı. Öğrendim bilendim zaten. Bilim ayı sayanın kolora. Oyun boğazına izinle bize notağı tüherenge Soyuz kampanya tarafı kimin kolora izinle böyle Kanada cihanı böyle. Aha, bu tübeli her onu elbette yapar kolora. Notağı tüspeyler hayır elbette.
O belirçe tutukta sonra değil mi? Bizim de koluşun ben sınavı ettim. Hatta sonra ırık günügen kullanılan, ırık günün kullanılan ırık kullanılan Birliği Respublikanın uluslararası tırlarını götürülen bir de kasılın ırıkların ırık güne. Tavusuk bolga, ол тухар колобра улустар уже били клубтары күтүлөһөбүт, клубтар уже бедин буламдырга кидеренер уже касырай, май, сүбе бес күнлерге бедире булам курдук, ырык күнүн кылалар. Анытын быйыл булана биги ырык күндөр бу Алексей Кириллович ырык күнүнде ырыны колобра флешмоб комрохен дебит этикетер медитер программын тамын Ona мне тускурнан колбра изине мне нужно как-то сказать там полностью, потому что она фонограмма, она просто определенно были оригиналы, были оригиналы, но как мол покали, она колбра хайдаки, она эти улустарда почти давта, элендер давта, он кыргыз күнеден кыргызларын барын республика для уровня диагноза колбра. Ондан биге колбра биген именно bu Тоқ түмемнен, мөмәқ түмемнен, конференция түмемнен, қолбыра резолюция күндермен қолбыра. Именно бұл күнін просто деген мағылдар екендерін ебаттан бәшән ұран ебді. Әрін тоқалайдың, тоқ этабы қалайдың. Оның бұлдағына еді қылды дегенді ұрдыға. Оның ұрынды таптаншылар, аятшылар, білген әлбейт олар, Сахакилида Белогородода президентима, он была из соседа трудно, Сахарада, Саха, туда, Белогородода. Университете, другой был. Bilmeyen doğumuşları naha bukullah munullah teyla kudukanavatı doğumuşlar beyka şakalarga köngü getirdiğini gökler. Sonra barıda toyam boldun kaya inşaveli yüreğinden bu bak sanatın doğru eder bu. Oğlum ne gireyim ya yanakta kırtıştılar. Ama kanki tamam olan mümkün yoga. Şimdi de olmadan evler ot kuran evler bu da var. Onun olduğu kadar olursan bana ne? Benim bu yedi gördüm ama şu an kendileri burada şöyle var. Konuşuyoruz yokturlar hatta. Ekonomik projeleri yedikte benim kültüre bakmalar yani. Orada ben Allah dediğim hani geldiler. Kültürler olsayan deyler diyen çürükler çürüyen internasyonel yüzünden sabırlar. Kahveler gönderdi. Onu okula gördükleri olurlar. Şahırın böyle literatürün işini de bol oldular. Bu meydanda işini deneyen bana benim şahır olduğunda onun işi bu olma gerektiğine diyen ağabey. Bu şey Sonra ayımda havalardan amcaydı. Onu orada doğrularından süreçten bana hiç havaları işte. Böyle git. Onun min merkezi yapın. Ürün medeni bir yere hareket. Min bu kavlayışlarda bu böyle bir oraya bir şekilde görüşken. Sakalının güneyden bu kadar daha bırakanadı. Gönçerler ben yer, vardas kuşlar insanlar kendiki manasında Avrupa açılayan değerli evliğinde. Öyle o zamana çalışmışlar, piyaskeler, nevler, ketmiş, müzikler, uydu geldiğinde kimde bakma. Ondan sonra oldun, kimde anı böyle o da bu kadar hedivat internasyonel istabet diye. Bir kere korktu bunun tamam. Ondan kimin köpçeliğim diyen Sakarlı'nın güneydiği bir mesela. Bilgi gün çörüğde turdu vaporosları künüklenirler. Onda bilgi sürün sevgütten tıbır kostol
резолюцияның проектын ылыны. Биһиги бу резолюция черновигін оңор болбут. Бигин аван етинлери онна тутатына бастаргы 200-400 ыйтыларга тох чөпчылағын, тох көннөмі барын эден хербиден көрдерін. При итогам круглого стола выработаны следующие рекомендации. Первое. Министерству культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия выделить куратора по авторским правам авторов-песенников и представлять их на Дальнем Востоке. Включить в государственное задание создание песенных вокальных произведений для выделения субсидий. Бусанава Гигит Тугур Эдиркадин Элебидин, Көдеребидин, Лахалыста туда эдемебит, Билги этилергидин, Билги резолюцияға туда көннерін, бұл проекты әйеға Второе. Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия рекомендовало профильным учебным заведениям среднего и высшего профессионального образования проведение научно-исследовательских работ по изучению творческой деятельности мелодистов Якутии. И Союзу авторов-песенников ежегодно по плану издавать брошюры о творческой деятельности авторов-песенников для увеличения материальной базы. Так, третье. Музею музыки и фольклора народов Якутии начать сбор материалов по жизни и творчеству мелодистов Якутии и Союзу авторов-песенников содействовать в сборе материалов. 3.2. Параграф. Союзу авторов-песенников направить официальное письмо в адрес городского округа Строительный об установке стелы Валерий Певцов. Это в сквере имени Карла Маркса. Так, и четвертый вопрос. Рекомендовать Союзу авторов-песенников начать проведение работ по утверждению Дня песни Республики Саха-Якутия. Bu bilgi rezolüksiya черновигін саналарын оңар болбуд. Манна тугу көннөрүгүдүн, тугу эбергидин сабардын оңалыста тугу эденебит. Радио телевидение музыкальными тарихами. Авторская братка болғанда балайымды сонда ауысты. Оны да көңілді айдырды оқтен. Өргі авторын суық болғанына жаңын авторға көрі. Ол аймаған ұланның көңілді ақыр екен. Ол ақыр оның оңды екерді ақыр. Ол сенен де үйі шейін өйі. Biliyor adamın olay makarette kabul ediyor. Onu hatta Soyuz After'da Soyuz'da ekrimnasyon ettiğini söyleyip buldu dediğine etti. Diyemedi. Doğru kol After'daki. Bu ayak idrarlarında bir kişi ediyordu. Onun milyonlarında var. Etti. Tamam da dedim de, yüzde bunu kültürün işçisinde çekemelikte aynı müzikal yaşayarak parayla üretiyle olacağız gibi hepte. İçinde kaçışlar olacak da o skolun üzerinde olacak tahtı. İçinde söyledi. Onun skolu sağlamı gideriyor var. Kimleri günleri Ege Oge'ye, Antalya'nın toplayacaklar. Hepte. Рынок владельца второстепенный, почти надо договору как-то. Он хотя говорил, надо министерство.
usuran sübediyen bar üleliydi. Bir yaka soyuslu dihinen problemi kredi usuran sübe. Doğru makbulüge bakıyorsa güvenli sübe. Hatta официально художественный совет не бог. Ол бог боллағына бұл концепцияттан bir bunu резолюцияға тиллерге қаден етіліқпен создать Объединенный художественный совет Союза авторов, песенников, композиторов, писателей и департамента по СМИ с целью поддержки и пропаганды развития народного песенного искусства. Видите, департамент по СМИ Гинденатон редакция Катохевколо. Он на дитинник от Дитинник гынавыттаған эти кыргай батылары өлеу деп билерем депті. 9 союз терилдимде ол союз өрме көрүлүп жакта аяктарды. Итили хеби барбада министерствоны. Итили суруктар барда кире болка урундан эти. Ана дискүлерден жарыктанат анады. Итили ха. Конечно, уен билерем. О сурукка кире надо. Он практически үлелер надо. Onu sorunca turursun. Şimdi bu lokta sen bağın aldın nereye? Авторское право барабар. Великий лицо авторское право. Конечно, почему он не отталкивает, но он там на гуму. Тебе были лекта, вот конкретно. Öyle nikte sebep verilen Türkmenlik kaşetileri ders editeniyor. Kamsatanıyor. Ya o çok ara kamsanıyor. Kabili toplum anlatıydı. То резолюция такие минами опасуха. Так идти на. Вот мы системно манна где манна тут куда ходил, куда ходил видели. Тем больше, тем лучше. Образование именно кытыхта. Мен авер резолюцияны билген olsa manna hurulduğundan kolastan böyle anladı. Ondan bu bunlardan kontrol ediyor. Bir bilin üç bundan kontrol etmeli. Bunlardan kimden abartmalar kaçırken toptan bir. Hayda geçerli bunu. Nere? Наш Николай Жуков, штатный композитор при Министерстве культуры. Мы имеем первую национальную оперу, первые национальные балеты. Оперный, значит, как устанавливали? За каждую ноту платили определенные копейки. Вот, например, одна нота столько-то копеек. Это вторая. И вот так вот прямо был, такой у нас был регистр. Вот. И был действительно художественный совет. Я видела актив, который репетировал. Значит, выкупить у Германа Комракова импровизацию для Хамусаки. Столько-то рублей оплачивается. Художественный совет обсуждает. Вот. То есть за каждую ноту идет определенная копейка. Это раньше было. Олиен, например, композиторы писали, значит, это оплачивается. Сейчас уже нету. Восстановить систему государственного заказа. Госзаказ. Сейчас нет, вот сколько говорим. Это как все готовят, оно бесполезно. А так было. Очертительно камсахна бар. Указ президента. Канагара делар обязательно нужно yaptılar. Bu tuğakanda var diye. Tuğ kariyeri kumanda. Bu yakınıyor. Tuğulunda gitti. Otobilgi bir diyelim, olak kanaldı. Bir lavatta bir yardım. Ya kaldı. Потом министерство структура герба было так. Манера делал, это манера писал. Например, Yurgun Batur Okira'nın devletçilerden bu görev var. Onu ben oğlumda yetki tiyatro otoriter yakıcı kasımı hızlı etkinliğine Burun Kukriyana başka sarıda. Kavdaka Şila budu var. Ama bir kitabı mutlaka yok kritikine. Ulu kirini korman yatır. Adaryon bunu genel medya diyeceğim. Ona kapalıda darbe. Çok bilir. O bu terörler çatta libidetleri, muzgaları, kuruluşları çıkarıyor. Ha? Kata adam o. Yemin ministerliğe cevaplar. Kanı var olan konu olanlar, kırdatanlar olgu hepsi akıllı birlikte kurultaranlar muzgayı. Kimyacılar olan süreli yaptırırlar. Поправка дополнение или поправками. Это. Это
Onu o uyanır sevini okuran ister olur. Maren ekite konsepsiyaga bu ehil bu olara dura süyüsülga, Respublika süyüsülga doğru değerli planlanıp bir nokta gidiyor. Onu da onunla bir anda gördüğümüz lehin bu soyuz predsjednika muzeja otorite orovne televizije. Bu problema var. Rökülüver anılda kolora Fisulga süs ürünta her dolar kodları sakım süre bıraksınızdan geldi. Deputatlar ötep var. Deputatlar onu bu projekt nerede? Bununla tohtada. Vanlı hiyette. Hep de o da ilgi tohta. Kanlı tutarımda kaçarlatırdı ona mandat grana koyuyor. Yine de etilibide bu vasafı keşiti var. Kim bu mesela hiç kökede var işte hakarlarda geliyor diye bunu kondiro kovan gibi. Nokta bu işte hakka bir şey dediğim durumlara röntgenler üzerine bir tehlikeli bir kehkıbısı var. Sakka bir şey dediğimde kişi olur. Ona haberlerde hakan uzunlarda diyen kolonlar. Evet. Onun bu fikirde böyle burada kehkıbıdan bunlar ustalardan. Hiç olumlu bolalarda Sakarlı'nın büreken iyi bir üründen de çok kıyıdan kadar atamaz. Bizim hayatımızda ekran var otoları bunlar. Akan beni Sakar'ın güne geldiği vakti bilin edillik doktor gittim bari. Sakar ırığında diyen imnan atsın. Spek diye bana bir davar ısıya diyenilse. Burada bilgi Respublika bitigar olurur. Oluqtaq anıqtardaqtır. Bari bilgi olurur. Sıra hette mümkün. Önce biraz saha sirin de kalabra kılır. Saha sirin bulukta. İmana saha da oldu bu. Bizim bilgin kördüler bütün ildarkandan ve yağından ildarkan yağından bir ırıkının kördüler. Onun ırıkı kendisinden Sakarlı'da diyen var. Onun Davgarlı'da diyen var. Nurşanlı'da diyen var. Hatta var. Sakarlı'da güdediğinde oraya badaklara. Ondan da var. Bunlar şeyden işleyiciler bir omurtular mikrofanda kübitenler o mu gene atetten konuşuyor? Bir ay bu konuşuyor çaba olanı kadar. Rüya şimdi mastırbayı bulurdu. İyi bir nasıl olta sağlar. Onda Putin neden tutar? Kas bitti skola hor barmak. Ol bilgin su akar. Var Respublika var. Onun içinde geldiği kadar. Ona söyleyene mebros kas bitti skola hor bar bugün dililer, oktuğular. Onunla uru kudruk yan var bitti skola. Milyon onu su akar. Polsa hakkı diye var. Polsa hakkı kudruk. Onu da oktuğular. Peki, şu можно? Çünkü Kıbrıs'ta rekor giymesi yanında. O da bir çapçı çöre doğru kadar yine tığınçak eylaktu, likti tığınçak eylaktu, o ürünü lıkana. Tığınçak eylak? Tığınçak eylak. Kaçabı? Da, onda ola para çıksan kanlara ligo bolosakta bu, ligo ürünü veriyordu. İbini olur rende olan müştak olurdu. Ne kadar isteyeceksen çapçı diyor. O da bana diyor onlarla ilgili program da hayat oldu. Çapçı da hayat. Bilgin bilgi rezolütsiya bu yakın ılına kolastağına ödebüt. Bu bugünkü tügürük ostol tümükünen taksar könderüler taksar rezolütsiya bu yakın ılına bolla kadına bahalısı da ilikidin örgü demabüt. İyi naglasına. Könderüler abiler. Tuttumut ki soğuk. Onun Madan bilgi, Sakar Üre Ayaşçıların Asosiyasyonu'nun Oluşturma Birliği'nin tespitinden yürütüldü.
Öyle dostluğundan diyen teori dostluğundan büyüdü. Teori dostluğundan karşılarlar ulahan vaktalıdır. Diyenleri onlar bir gün ılımlı teori dostluğundan buraya uluğa diyen daha senin ürün yaşlıların ayak ünelergen ulahan evveli onları diye dige erenedir. Söz yok, kariyerim.